Evo, to sva jedla, lepoto mandarinco, ali kumkvat v tem hotelu. Ja, in tu bivamo zdaj. Klub Side Kost. Coast. Lepa džamija. V samom modrem. Prostori. In zunaj pa vsa v ploščicah. Ograja iz finega matiranega marmorja. Kako je Breda? Gremo. Taka lepa noč iz hotelskega okna. Ozeno se barva spreminja, a nima kaj dosti barv na zalogi. Tole pa jedilnica na levo. Drugo jutro. Gremo naprej proti sredini Kapadokije oziroma Turčije. Že o 6:30 smo bili na zajtrku pridni. Pa će nam biti onako ugodno vrijeme. Krenut ćemo prema unutrašnjosti, odnosno prema dijelu Kapadokije. Ono što ću vam svima naglasiti, to je pošto ćemo ići na malo višu nadmorsku visinu, neka vas ne iznenadi ako se tamo oko 1 sat osjećate malo umorni, ako vam se prispava. To je prvenstveno zbog te promjene nadmorske visine. Imat ćemo prilike proći sa druge strane gorja Taurusa. Provešćemo neko vrijeme, znači, u samoj Koniji, odnosno imati prilike obići taj dio, odnosno tu regiju. Većina vas, ono što vjerujem da znate o Turskoj, a to je da je stvari to jedina država koja se može u stvari pohvaliti da se nalazi na 2 različita kontinenta, tako je, odnosno da se nalazi u Europi, odnosno u Aziji. Pošto još uvijek razmišljaju kud bi krenuli, imate vremena, znači opet naglašavam do ovog trenutka iza same prve. Ili sutra ujutro, ili preko sutra ujutro, što ovisi o samom vremenu, odnosno kada će vjetar biti ugodni, odnosno bolji. Vozimo se skozi pogorje Taurus proti Koniji, višina okrog 1800 metrov, plus minus, fantastične lepe ceste, vse lepo urejeno, kompanija je dobra, ljuba, daš kakšen intervju. Ti je všeč do zdaj? Prva 2 dneva? Dobro se je začelo, ne? Bo šlo. To. Uhvati vazduh. Izdahni. Evo, šoferji pridni, na pokopališču, temle perejo, lepo avtobuse. Avtobusi so fini, fantastični, lepo klimatizirani. Karoserija turška, motori večinoma Mercedes. Posjećuju ovo predivno mjesto. Ovo mjesto datira još iz davnog 12. 13. stoljeća. Prihajamo v Konju, 6000 metrov višine. Nećemo pričati previše u povijesti, ali osoba koja je stvarno... Vozimo se proti centru Konije, imamo kulturnega doma, ima tramvajsko progo, rušijo staro, vse novo gradijo. Dosti gradnje. Samo mesto Konija je pa malo nad 1000 metrov nad morjem. Lepo.
Super. Evo, tle spet pripravljeno za gradnjo. Smo v Koniji, lepo plapolajo. Naša grupica hodi, lepi. Škoda, kakšna je tukaj. No, v taki gužvi pa še v dobeni džami nismo bila, ne? Ne, res ne. To je tudi grobnica od enega. Saja. Tu je grob teh sultanov. Najbolj sveti kraj. Muslimanke molijo, vidiš, ne? To so samo moški pokopani. Samo moški. Res lepa ta grobnica. To je vse, kar spada zraven, za ta rod. Glavne moški, ženski, ni pokopani tle. Da upalim še Kržiča na ta film. Tle v krogu džamije si ugledujemo muzejčke. In tle so v teh malih prostorih so njihove zbirke. Ni važno. Inštrumentov, koranov, oblačil. Ja. No, to je pa njihov tradicionalni prostor. Stari gazda. No. In smo ven iz tega malega prostorčka na temu dvorišču med temi džamijami. Ja, to je danes ena stara džamija, zgodovinsko pomembna, zato ker so njihovi, kako se reče, sultani tle pokopani, ne? Ja. In se tam posebne molitve delajo. No, mi imamo v temu mestu imamo zdaj nekaj frej. Bo šla še v džamijo veliko pogledati, kaj za molitev. Lepe pupe so, lepa oblačila, lepe ženske. Kaj pa je tukaj? Moderne, vidiš, vse uporabljajo telefone. Tradicionalna kuhinja. S kotlov se je kuhalo. No, tem gor se pa že pripravljajo za ples tepihi. Začenja v tej veliki džami molitev ob enih. Muzej jim poziva. Verniki se zgrinjajo v cerkev. Velik trg, lep trg. Tu grejo moški na molitev. Hitijo, ker je že gužva. Na tej strani grejo pa ženske na molitev. Jih je še več, ker one so ponavadi na bolj vzvišenem kraju ali pa ločenem kraju v cerkvi. A jih je še več. Vsaka druga na telefonu.
Tekrar camiye geliyor. Nešto fino, naravno vidite kako ja izgledam, znači da to mora biti slatko. Jer ako ja volim slatko, onda vi morate voljeti slatko. Ako se ja debljem, onda se i vi morate debljati, prema tome ne vidite. Peljemo skozi lepo mesto, a je goreme. Vidjet ćete u stvari te totalne suprotnosti. Ovdje imamo hrpu zgrada, fakultetno mesto. Ovdje više kravice baš i nećemo naći u ovom dijelu. Po slovensko bi se reklo temu mestu Novo mesto. Po turško pa ne znam odgovoriti, ker so ti preglasniki s umlauti. Zeleno, avtoceste posajene, levo, desno in na sredini cel park, evo, pa še slab tam pred kraj. No, evo, po lepi cesti gremo v Kapadokijo. Evo, zdaj smo tle pri teh kameninah, teh kamnitih stolpih. Malo filmčka. Tretji dan, lepo smo preživeli noč v tem hotelu, pozajtrkovali, danes kasneje začenjamo z dnevom in gremo, zdaj smo v Kapadokiji, v srcu Kapadokije, precej daleč od Antalije, sredi Turčije in bo lep, čudovit dan danes, vse bomo se sorte doživeli. Imajo kar lepe hotele v Turčiji, no ta je do zdaj še najbolj skromen. Pa ima 4 zvezdice, se pozna, zvezdica gor, zvezdica dol. Avtobus je super, super klimatiziral, tako kot treba. Imat ćemo prilike posjetiti tvornicu tepiha. Ne znam ako se sjećate, ono kad sam vam već pričala o samim tepicima, to ćemo malo kasnije, znači o načinu na koji se do njih izrađuje. Nakon što ćemo obići tvornicu tepiha, posjetit ćemo, znači, i obići jednog UNESCO dio, odnosno obići Gereme. Tamo ćemo imati priliku opet vidjeti nešto što je bilo davnih dana očuvano do danas. Primjeri ćete prilike upoznati sa freskama i kad pričamo o freskama vidjet ćete one same početke crtanja prvo. Zašto crtanja? Oj, demo pet. Kakor kamen bo se potopila. Oj, mladosti moja, kam si še zgubila, kakor kamen vodi, si se potopila, kakor kamen vodi, si se potopila, kamen še ta kamen vodi. Spet ena lepa razgledna točka. Srce Kapadokije. En kamen bolj zanimiv od drugega. Turistov kar precej. Evo, zanimivo, zanimivo, zanimivo. Naravno okno in naravni mostiček. No, še zadnji krogec tlele iz te veličastne pokrajine. Lunino površje je revno proti temu.
4 sata dnevno, pa kad bi ona zaradila neku svoju plaću? Nikad. Tako da, znači, ako je u kući više ženskog roda, bit će više tepiha, odnosno novaca, i zato je to, ajmo reći, taj jednostavni način. E sad, kad bi te iste žene trebale ići u tvornicu, ćemo onda izaći. Smo pred tovarno tepihom. Zdaj gre pa predavanje notri. Upam, da dobimo še čaj. Vse je lepo uzelenjeno. Topoli imajo svojstven namen v Turčiji. Vegetacija v Turčiji sredina aprila je kar sigurno en mesec pred nami. Evo, zdaj čakamo vrsto, da gremo v tovarno. En je z večjim veseljem, en je z manjšim. Upam, da bomo danes kaj novega spoznali. Var mı? Diyor. Günaydın. Günaydın. Oo, merhaba. Oo, süper. Vidim, svi znate turski, až ne pričam turski, ne? Može? Može. Dobro došli ovdje kod nas. Prvo ja ti se objasnim ko sam ja. Ja se zovem Nihat. Kako? Nihat. Nihat Botpa je. Kako bilo? Nihat, kako? Ovaj čovjek može da kažete, ne mora da me reći. Ti. Vi niste ga imali. Sad kad ovako. 68. godine. Moje familije su došli iz Jugoslavije u Tursku. Ja sam se urodio u Tursku. Naučio sam jugoslavenski jezik od starije ljudi, od deda, od bika. Zato malo pričam selački. Za 3 kamere. Za 3 kamere. Da govorit ćemo sa mi. Super. Sad, šta je ovo ovdje? Ovo je sad, imamo ove 3, ovo što vidimo ovdje je škola. Ovo što vidimo ovdje je škola. Preko države smo mi otvorili ovo sve. Poslednji pa ćemo vam možda da pokažem. Sad će da školem da ostane. 2 euro satnice, ti dosta? Sad, prvo, resmi verim si, andamo resmi. Sad imamo turske tepe, sad turske tepe ima 2500 godina. 2500 godina, to su u Rusiju našli u led. I mi znamo da je to turski tepi. Otkud znamo? Čvor, tupi čvor. I dan danes se ta tepi u Rusiju, u San Petersburg, u muzeju. Sad koji je razlik, vidite? Ovo je kilim. Kod vas ima mnogo jako dobar kilime, ja sam našao tamo. Osnova, ove nito što ide ozgor, samo prolazi ona nita. 3 glavski ledinice. Ovo samo prolazi nita ovako. Ovdje nema čvorova, ima dva strana. Ovo je obični čvor, vidite? S ove strane. Obični čvor i dupli čvor. Kad je obični čvor, ova osnova ide gozgor, jel da? Ova se veze, ova je prazna. A dupli čvor veze se 2 nita za jedno. Sad ću vam da pokažemo kako se pravi. Da, sam se orusio kjasta samo. Vidite, drži 2 nite, drži, sad ću ono da pokaže. Vemo, ti si skriti talent, vidi. Okej. Veliki talent imamo ovdje, Dajmo. sad gleda tamo. Možeš mu dati 2,5 eura na sat. To ni dajmo. Trebaš da uzmeš ovu ruku. Ja bo še izvedel. Stavim da ruci. Sad drži ovu nitu. Da ne boš špago strgal. Okej, sad. Bravo. Bravo. Učeš ovamo. Čekaj, ne čekaj. Ozgor. Ovako. Ozgor. I sad. Bravo. Ozgor. Sad. Uči ovamo. I sad. Ne.
Gotovo. Položio. Jel lako, gospodine? Lako. Lako. Ništa, ja tebe ne dam 5 dinara. Stvarno. Ne umiješ ti ovo. Idemo dalje. Idemo, sad. Kašna brzina je to. O, majko mila. Bilo treba prav oni slow motion posneti. Doma študirali. Ona je bila še hitrejša. Pa lepa mlada pupa. Dosti je. Evo perila. Moćemo vam pustiti taj lijepo. Ali treba da se nađe početak. Ime kolega? Ne može. Ne može. Šta da idemo nama? Tehnologija Njemačka 2018. Ta-ta-ta-ta. Pokus, treba da se kaže, ne može i drugše. Kada? Tehnika, njemačka tehnologija. To je bosanska tehnologija. Bosanska tehnologija, bravo. Piše od svila dobilo. To je jedan najbolji materijal za krem. A za možnost? Da. A sad se nikad ne pači. Sad ovo, što je ostalo, nešto ostane, jel da? I to dajem za kokoške. Znači, od jednog kokona ništa se ne baca. 100% koristimo. Ništa. 100 godina garancija, doživotni garancija, nema šansu ništa kao tepi. Pošto ima puno čvora i materijal svila. Jedan najjači materijal na svijetu. Ok. Svake godine su skuplje. Sad, vidite, ova tepi ima koliko met kvadratni? 4,5. Još samo ovake tepi. Kada bi u zemlju košno naredili. Ali za 15 godine ovake tepi još da bude antični. Počinamo ovake tepi da trkamo ili ovake. Pošto su? I stanove su manje. Ranije su ne pravi, svake godine su manje. U Istanbulu je bio 120-130 met kvadratni stan, bio normalni stan. Sad nove stanove pravu, 75 met kvadratni, 80-85 met kvadratni. Ljudi nemaju gdje da stavove te. Ok? Floš? Podnožen sajt sa takve kvadrature. Najveće kvadrature su oni ruski bloki u Novoj Gorici, ki so ih delali na začetku Nove Gorice. Bombaž. 100% bombaž. Ovo je mercerizovani bombaž, alternativa za svilu. Za cene je puno. Ovo izgleda kao svila, ali nije svila. Nije. Ovo su prodali Evropu kao svila. Nije. Ovo je bombaž. Svaki tepi ima pozadi etiketa. Na ovu etiketu je napisano koji je materijal, koliko ima dimenzije, koliko ima, koliko kila, sve je napisano. Ovo država kontrola pravi ovdje, svaki mjesec. Ne smiješ, ako je ovdje bombaž napisano, mora, ako je bombaž tepi, mora da biti ovdje napisano bombaž. Ne smiješ ovdje napišeš plus svila, ne. Ovo zašto smo mi stavili, nije samo dekoracija. Ako se desi nešto tepi, treba da reperirate. Piše, ako se šteti tepi. Imate istu nitu. Kad su 100% prirodne boje, nikad bi napravio 100 kila crvene boje, recimo. Molim vas. Kad je 100 kila crvene boje napravimo, ako nama treba 100 kila crvene boje, mi napravimo 120 kila. Pošto druga partija crvene boje isto ne možemo da napravimo. Kad su prirodne boje, to nisu hemične boje. I zato imate ovdje, vi da hoćete istu boju, ne možete napraviti. Zato imate ovdje iste nit. Region Sivas, Anatolija, armenske tepije. A čemu vam je Orlando? Imamo i ovakve okrugle tepije. Letići tepiji. Opa! Jasno, že fantastične barve. Ja. Bombaž i vuna. To posto naturalni tepih. Što nije više hajemlja tepije, što ja hajem. Ovake tepije, prirodne, ova tepije. Zašto? Sve prirodno, 100% prirodno. Ovdje boji nema. Kako smo napravili bez boje crno? Crnovce, bjelovce. Isti
tepih, şimdi açabiliriz. Kayseri'den renkten açabiliriz. Ovo je region Kayseri, 80 km odavde. A nič barvano. Iste tepi imam druge, i crvene imam, na primjer. Zelene imam, plave imam. Crna ovdje. 100%, ako je kret crni, to je hemično. Na primjer, ova tebi svile, ni to je hemično. Svila ne može prirodno. Mnogo je jak materijal. Sad, Evo te. sad, izvolite, svi stanemo. Ta bo fantastična. Ustanemo svi. Pa bo neke posebne. Bliže me. Gazite, gazite. Čim više gazite ova tepih, nanelina izlazi na van, počinja da sija i ja skuplje prodajem. Gazite, gazite. Vidite, danas četvrta grupa. Kao vi. Treća, izvinavam se. Od 120 ljudi je danas gazilo ovo sve što vidite. Pa vidi se. Ozdoj se čovjek. Da čisto prepao. Sad ću vam da pokažem, ovo je svilom napravljeno. Ja. Od dole smo vidjeli, ove sviljene tepi imaju prilike 100 čvorova. Ovo nije tepi. Umetnina. Umjetnina. Od 100 devojka, 30 devojka mogu da napraviti. Zašto? Ovo mnogo ima čvorova. Ova tepi ima 15 puta 15, znači 225 čvorova u 1 cm. Imamo 24 puta 24, 576 čvorova u 1 cm kvadrat. U Guinness 40 puta 40, 1600 čvorova u 1 cm kvadrat. Kad su napravili na 1600 čvorova, 10 devojka su zajedno počeli da tikaju, moglo samo jedno da završi. Ovakve stvari mi ne smijemo njima da kažemo radite 10 sati, 8 sati i tikate ovo. Ne. Ona tika vunu, tika svilu. Kad hoće ovo, dolazi tika ovo. To je isto Picasso. Vi možete kažete Picasso, imaš sat vremena, završi ovo. Ne možeš. Treba to doći u. To ti isto to. Ovo je za investicije, ovo se ne kupuje za sebe. Ovo se kupuje za nučkove, za djeca. Imamo aukcije. Berlin, London, Istanbul i Američku. Preko internet možete ovo da prodate. Ako ne možete, svaki tepi ima sertifikat. Broj sertifikata nama kažete, kod nas dolazu kolekcioneri što tražu. Ovakve kolekcionarske stvari. 95% je unikat. Imamo neke stvari, kad je vera, neke stvari, drvo života, imamo, to nisu unikati. Ali 95% imamo unikat. Svake godine minimum 15% ide cena gore. Minimum. Zašto? Radnikama mi plaćamo više. Ali isto sam rekao, od 100 devojka, 30 devojka može voda napraviti. Jel? I imamo konkurencije. Mi dajemo 1000 euro, konkurencija kaže, hej, znaš, kaže, 1200 euro, hadi kod nas. I ono dođe, oni daju mene 1200, ja idemo, dobro, stanje, mi ćemo dati 1000. I za to ide više konkurencija. Ok? To ću vam da pokažem. Pogledajte kako je ovo izgleda. Ovdje samo imamo 225 čvorova. 574 imamo. I sad imamo ovakve obične tepije. 10 piše za tepije. Od avije imam 200-250 komada. Sad da vidite kako se pozna dobar tepih. Končal je obisk tovarne tepihov. Super je bilo. Nekateri so bili čudoviti. Gremo zdaj dalje na oglede. Takoj iz tovarne, ki gremo, oziroma tega, ki imajo prezentacijo tepihov, izdelave, proizvodne, zelo zanimivo, se spravimo v to mesto. Mostiček, lepa reka, zgleda, da bo tudi tle lepo in zanimivo. Koliko laboda je Arac. Uživačica. Da pa uživata Raca. Še? Ne bo več.
Zdaj gremo pa čez ta most. Upam, da se ne bo strgal. Tle od podzemeljskih vhodov v teh peščenjakih, ki so jih izdolbili, za kleti so uporabljali. Cela pokrajina Kapadokija je tale vulkanski hrib nad vsem obvladuje celotno krajino. Tamle gor bi pa rad šel, pa mogo biti kar vzpon, velik dober, čez 3000 metrov višine. Bom film posnel. Možete vidjeti isto ovdje, sa prve strane... Gremo v Gereme. Odnosno sam kad se autobus okrene, bit će vam s lijeve strane. Gore vidite sami vrata ulaza u crticu. A unutra ćemo dočekati 4 različite crtice, pa u svakom zdanju ćemo imati prilike vidjeti, znači nešto što je samo crtano, nešto što je izrađeno. Zašto crti? Ili su vezane uz one religijske dijelove. Sad vi malo vratite, molit ću vas. E sada, isto što ćete unutra vidjeti, to su ovakve stepenice, znači same prolaze. Može, sve vam dam. Sve vam dam. Sve vam dam. U sljedeće morate malo pretvoriti u svoju maštu, jer je nešto od toga, jel? Možete vidjeti ulaze u prostorije. Možete gore vidjeti da su oni imali naravno nekakve otvore, jer su i tu dobro naravno razmišljali o nekakvoj ventilaciji da ju trebaju, jel? Nasuprot za muškarce, for men, je bila ova preko puta, znači ovo što ona sad zaklanja sam vidi. Znači tu su prvenstveno bili samo odvojeni, znači muškarac. No, pa gremo notri. Aj, majhen prostor. Izgleda, ali koliko su naše dnevne sobe? Se ni dal več kot toliko grebst. Aj globok noter? Ne, čist. Pusti ga zdaj pa lepo čakajte, da bi tudi gremo noter. Inside no fotograf? No. Slike, ne, samo si slike. Mislimo Andrino. Samo malo. Aha. Ročno. O, še se lahko stisa tle notri. Tu je celo skelet. To so grobovi. Da se objameva.
A, pa so že imeli lepe stole takrat, le. No, pa gremo še v to glavno cerkev. Majhni vhodi, majhni postočki. Skloniti se treba, biti ponižen proti Bogu. Tam smo si prej pogledali eno podzemno cerkev, tukaj se je začelo v stvari v 5. stoletja naprej. In potem nekje do 15. 17. stoletja so zadeve tukaj tekali. To je pa večji prostor. A, to je pa pravoslavkost. Je, ker imaš tudi čirilico, ne? To je pravoslavno. Ja, seveda je. To ni krščansko. Zanimaj so začeli krščanstvo iz svete dežele, sveti Peter, pa vse to je isti krščanstvo in pravoslavstvo, samo to je pravoslavno. Oboje krščanstvo, ne, to je čisto pravoslavno. Pazi, ker te moja žena udarila. Ne, so se pač mešale te kulture zgleda. Ja. Samo značilno je to, ni krščanska, ampak je bolj, te vere so neče znamo. Kletni prostori. Z ene kapelce, z ene jedilnice v drugo svetega prostora, to je Gereme, smo v Gereme, na to dolino in hodimo iz enega svetišča v drugo. Od 5. do 15. stoletja je bilo tukaj obratovalo. Špela pa tudi ni mogla plačati, se nima lijepo. Ja, Dark Church, tam na cerkev, ekstra vstopnina, kaj ne zdaj naredimo. Ja, razkošje soban, razkošje bivališč, razkošje svetih prostorov. To bi človek lahko izgubil tle 2 dneva. Sedeča mačka s kratkim repom. Ta lepa, zelo lepa ta kapeljica, poslikana od vrha do tal. Jezus Christ je tle gor na osrednji kupoli. Pa so pa vsi njegovi prijatelji in sovražniki. Ama tam je tudi Jezušček odrasel. No, in Turki tudi radi nosijo brado kot ti Jezuščki. Tukaj spode je pa nekatere motilo, pa so spraskali dol zadevo. In spet ven v sončno Kapadokijo. Zelo lepo. En vhod, evo tle pa so nadstropja, se vidi vhode.
Nadstropja za nadstropjem se nizajo gor v višave. Zanimiva pokrajina Kapadokija. Tukaj se te kamnine spreminjajo v drugačne naselja, polja, vsaka vasica. Stara prebivališča, lepo no. Čak ćete moći vidjeti jedno naselje, zove se Čaušin. Isto ćete vidjeti ovo isprepleteno, znači stari dio, znači ovaj vulkanski dio i ovo novo nastale, znači kućice, naravno opet vidite sa desne strane autoktone konjiće. Ja, točno to sam hoću reći. Autoktoni konjići. Poljska pokrajina. Pokrajina ko iz pravljice. Može. Može još jednom. Samo malo se pomakti pa još jednom. Tako, da vidimo drugi ugao. Ajde, raš! Turkish Magic Show. Ja. Ajde, raš! Kaj je to za 1 euro? Ne, no. Mix, okej. 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 Bičet, okej. 2, okej. Ajde, raša! Ave, baby! Helado! Taste. Hopa! Okay, test. Test, okay. Test, okay. Da si pa ti na vrsti. Okay, mix. Extra. Oba! Oh! Yes, okay. Oba! What's your ass, guys? Thank you. Okay, extra leche de capra. Oba! Okay, hop. Oh! Okay, extra, okay. Hello! Še enega za mene vzemi. Dva. Še enega. Ne, vzemi ti. Ja, okej, ja. Helado, okay. Helado. Helado, good. Leche de capra. Very nice. Je dober. Ajde, raša, gel bujrun. Helado. Come. Iz zgornjega nastopja je prelezla pupa dol. Fantje so izkoristili priliko, da je šlatejo in je super. With the chimney is from. Ja, moraš biti kar spreten tlele v plezanju z navadnimi čevlji. Pa ga ni več. 뭐 물건 판다고 오라고 그러네. 아이스크림은 언제 먹어요? 아이스크림은 갔다 오시면 충전해가지고 얘기해 주신대요. 네. No, tle imamo pa celo Kapadokijo tle pred sabo. Celo to pokrajino. No, to tudi recimo oni
So avatarja delali, ali pa smrkce, ali pa to. Mislim, da imajo navdih na takrat špiroče, pa oni se tako jemljajo to. Smrkci mislim, da so dih, niso smrkci. Pa prav ko smrkci so, res prava, dobra asociacija. Ja, ker ti umetniki, kateri še to pogledajo in to oni tako naredijo. In se jim porodi ta misel, ne? In so res naredili pravlično deželo. Ja, pravlična dežela. Takole krožijo balo. Ne, jaz sem v drugi. Prvo mi bo spet dobro. To je taksi ena vožnja. Kam? Do grada, znači od hotela do grada koji ima negdje 2 kilometra. Znači tamo kad ste. Ne, idete ono mjesto na lijevo od hotela, onaj grad. Pa idete pješ, šta mislim, iskreno, to vam se više isplati tek što te do sami nađe. A sam pomlažem. Idemo. A mogli bi. Ja, leto. Pauza 5 minut. Na to Mesečevo krajino. 150 € en polet. He has been making pottery 50 years experience. 50 years, long experience. Yes. 2000 year. This art. Yeah. 4000 year, yeah. Osman is 50 years old making pottery. He is 67 years old. After she will try to watch her.
Thank you.